Jedna kašičica i nije potrebno stajsko gnojivo. Ovo posipam po svemu u bašti, onda imam vremena samo da uberem plodove. Dragi prijatelji, kako biste prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. I podržite rad kanala tako što ćete lajkovati ovaj video i podijeliti ga sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. A nama je potrebno 5 kašika pepela i 1 šaka amonijum nitrata i 5 ljuski od jaja, kao i 1 kašika sode bikarbone. Kombinujte ove sastojke u jednoj zdjeli, a ljuske od jaja usitnite te zajedno sa ovim promiješajte. A evo kako se primjenjuje. Prilikom kopanja dodajte 50 grama, što je otprilike 1 čaša, na 10 kvadratnih metara. Ako želite veliku žetvu, pretplatite na kanal, lajkujte ovaj video i napišite nam iz koje zemlje gledate ovaj video.